Amasan DS channel akhin lep ke so ke uve tuni ni khwa hi nunga ho adanga thu hin se du hung hin tin nunga ho pathen ni ki ngai vin lang nalak loudan nakihet no ma hi le hi chi phar chan ngai in lang chule I chana lak ni ham tin het no ma hi le hi chi answer hi second nga sungin hin pepe in. Number 1 Dongma na niyem, yes or no? Number 2 Pasal izat velin na hin ho GM, mi khat nan hovam hilo la mi khat sanga tamzo in na ho GM. Number 3 na lim na photo hin comment ji ho hi nume ham hilo le pasal ham pasal azong chu mel het lo pasal hiam khat pen chu anaji in. Number 4 V-Day Valentine's Day nile wish izat na museum gulhang ho akuna khat ham hilo le khat sanga tamzo mi som ham mi som ni ham. Number 5 Dongma kani I nati wanga na hel te jing pasal izat umem pasal izat in tabanga chu na chunga bol khata. Number 6 na pot sit le na phone number thum jing gulhang na tu kha em na tu kha hi le yes na tu kha lova hi le no. Number 7 nei ho ta hi na ti zong le na hin ho te jing gulhang na neyem yes or no ti in don bunin. Number 8 mel hello gulhang in nein ha ho wal je a na phone number na khel kha tam yes or no. Number 9 pasal dang ji a na daw ma pa to na kina kha ta em yes or no mama in oh. Achai na pena lak na kisa em lak na kisa mong em yes or no. Tu hin nalak lo chu nakihet ding hitai hizat cheng si thuin ki sein a chu yes or no ijana don bunem hilo le khat sanga tamzo ti ijat an don but zawem. Answer na pi dung zuya chu nangin nakihet ding hitain nalak nga hi le anoi la nga chun hin comment en lang nalak lo wa hi zong le comment hin pin hizat thu ki do na a chu don but na ho no hi lo le khat ti ho vela adon bul khanen hi a hi le lung hang hi in la se hi in nalak lo ji a hi ke thip mo hi poi o ole hi chin ki bolo na pen hi anup chu mi dinga hin ki bol hi bovin hi chi hi adi mong mong e tin zong hi di poi angai tho zo si chunga ka ki pa e